abebembezo mu rushere nubagira ngo kigenderwa cyabo cyo kushenya no kushemeza ubutare okuboneza za streets kandi ngo abatembeya babatunjira umwanya. Usanga twarumantu system ko gatwame tukora continuously kugira ngo bayitime we finish like a month we are done. Okutereze ndembo na namatawuno mu Uganda kuriyo no kugendo misho nko muringo gumwe ogukuyonja okombeka ebyombeko birya hamutindo okutendembo na namatawuno mu buteka hamwe na nebindi abo kuba bintu bakozere tugwire mu bugwamo akabine kutobwire tuketereza buri yo makaronda harakoreki harate bintu onate bintu by'abantu byasisikara abantu bari aho baterwa pressure buri kimwe cyo nabakishirika hata nibenda ngo abanya-Uganda tukoreki nintangara munonga kusanga abantu baine amajumbi shaka ahatakora bwana nguto hata amajwaga bariyo nibashenya abantu nibatamwe kuzabo nibabika mu bintu byabo hata baje ngo nabatawuno kanso bariyo nibabishenya nintangara haruho abagaiga bari henye na hagati hata waza nkako mu Ameritege bitanka byona biryaho kasasure ryaho konka barukunuyo umucyaro umushaka bariyo nibashenye bintu by'abantu no bururu kubuhire tabakikini ho plan tubakana no kumanya tubagambara na muntu ngo ayo ibintu emyende bintu byone biro basiga batagatagura abanagaho nangu tuba tuboningire ngo tije tiyo akantu kitungo bwire kandi tubentumanya musebe ntakarahira tubiturwede kugira ngo akantu akagumoka ari ikijikizo paka musebe narahira mwino bakayina na muzeye atakarahire kandi tubatigambera cyumose nguyinare mbagihenda uko tubitumaka office ebikwekwete nebinga abatembeya abarukuguriza harubajuru rw'enguto abarukora za kiyo 6 hamwe na nomisho gamaduka amakuru agagasha kwa Makiri na Mpiri.